Ahoj, som Daniel Melicherik, som šéf kuchárov mesiarne Tržnica a pomôžem ti s prípravou tvojho stejku. Stejk rozbalíme, potrieme olejom a necháme 5 minút odležať. Stejk preložíme na rozpálenú panvicu. Pridáme maslo. Steak preložíme do alobalu, osolíme, okoreníme, pridáme bylinky a necháme odležať približne 3 až 5 minút. Prajem dobrú chuť.